Yes, nk'uko bisanzwe tuje muri update z'amakuru akomeje kugenda agarukaho ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mirwano ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru makuru yacu tugiye kuyahera hano mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo Bukavu, nk'uko bikomeje kugenda byemezwa ku makuru atugezeho aka kanya akomeje kugenda aturuka hano mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo Bukavu. Mu nkengero z'uyu mujyi wa Bukavu hakomeje kumvikana ibiturika biremereye nyuma y'uko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse na wazalendo bakomeje kugenda bigaragaza neza ku mirongo y'urugamba imbere. Ikibuga cy'indege cya Kavumu hano neza ni nko mu birometero bigera muri 2 uturutse hano kuri kino kibuga cy'indege cya Kavumu. Hakaba hakomeje kugenda humvikana imirwano ikomeye, ni mu gihe ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bifuza kuba bafata iki kibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse mu gihe baba bafashe iki kibuga cy'indege cya Kavumu bikaba ari bimwe mu byaborohereza kuba bakwinjira neza muri uyu mujyi wa Bukavu. Abaturage basanzwe bakorera ibikorwa bigiye bitandukanye hano muri uyu mujyi wa Bukavu, byaba ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'abasanzwe batuye muri uyu mujyi bakomeje kugenda bagira icyoba cyane, dore ko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda barya burenge uyu mujyi wa Bukavu. Kugeza amagingo aya ngaya uyu mujyi wa Bukavu mu nkengero zawo hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye. Abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bongerwa hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Bukavu. Biravugwa ko kuri iki gicamunsi cyo kuri tariki ya 28 z'uku kwezi kwa munane ingabo zigera mu 1200 zaturutse hano muri Uvira zoherezwa hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Bukavu mu rwego rwo gusapotinga abasirikare basanzwe bari ku mirongo y'urugamba imbere hano, ndetse bikaba ari na bimwe byo kongera amaraso mashyashya mu basirikare hano mu nkengero z'uyu mujyi wa Bukavu. Nk'uko byagiye byemezwa, igitero simusiga kigabwe ku ngabo za M23 ziherereye hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Bukavu. Biravugwa ko abasirikare benshi ku ruhande rw'umutwe wa M23 bari kugerageza kwirwanaho ngo barebe ko basubiza inyuma izi ngabo z'Abarundi, wazalendo ndetse na FARDC. Kugeza amagingo aya ngaya bigaragara ko bariye karungu cyangwa se bariye amavubi, bakomeje kugenda batera intambwe basubiza inyuma izi ngabo za M23 bavanza barya burenge cyane iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Nk'uko byakomeje kugenda byemezwa n'imboni zacu z'abanyamakuru baherereye hano kuri buno butaka bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakomeje kugenda bakurikirana hafi by'intambara ikomeje guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Badutangarije ko ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakomeje kugenda bahakomerekera ari benshi, gusa umubare w'abakomeretse ukaba utaramenyekana muri kino giterero. Bivugwa ko bakoresheje iy'ubutaka cyangwa se bakoresheje iy'amaguru, dore ko ari igitero rero cyaje kugabwa muri aya masaha ya saa sita zishyira saa saba zo kuri iyi tariki ya 28 z'uku kwezi kwa munane uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bakomeje gutakamba cyane, basohora amatangazo ya buri kanya hato na hato bagaragaza ko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahonyora uburenganzira bw'abaturage, dore ko hari naho bari kugaba ibitero ugasanga bamwe mu baturage rero bakomeje kugenda bahatakariza ubuzima, abandi bagenda bakurwa mu byabo n'iyi mirwano ikomeje kugenda ihuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Update z'amakuru yacu reka tuyakomereze muri teritwari ya Nyiragongo. Mu gitondo cyo kuri tariki, iyi teritwari ya Nyiragongo yaje kuberamo imiripuko y'imirwano ikomeye cyane, aho umutwe wa M23 waje kugabwaho igitero n'ingabo nanone ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku mirongo y'urugamba imbere, amakuru akomeje kugenda yemeza ko hari abasirikare b'igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo aya ngaya bakomeje kugenda bigaragaza neza ko bahagaze neza ku mirongo y'urugamba imbere.
aho rero iki gitero cyaje kubera hano muri teritwari ya Nyiragongo cyasize gishegeshe neza umutwe wa M23 dore ko abasirikare bawo akwiye kubitiro bagera muri 12 bahise basiga ubuzima hano muri iyi teritwari ya Nyiragongo. Update z'amakuru yacu rero reka tuyakomereze muri Shabunda hangaha rero ni ikibuga cy'indege byagiye bigarukaho ko kigaruriwe n'uyu mutwe wa M23 rero kugeza amagingo yangaya amakuru akomeje kugenda yemeza ko iki kibuga cy'indege cya Shabunda igice kimwe cyacyo cyamaze kongera kuba cyasubira mu biganza by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru tugiye kubagarukiraho hano muri kano kanya rero ni menshi gusa mbere yuko tuyakomeza reka tubanze tukwisabire nyaboneka niba ari ubwa mbere ubanye natwe turagusaba ikintu cyoroshye cyane no kureba munsi ya video yawe ugakanda ahantu handitse sabone cyangwa subscribe. Ni ibintu byose rero bikore kugira ngo tujye tubana 5 kwa 5 ntibagiye gukanda kunzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification y'ugize ubona mu bambere amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5 kora share cyangwa se partage amakuru unayasangiza inshuti n'abavandimwe ikindi ntiwibagirwe gukora like ujya hasi no muri comment usigemo igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane byizo bishime ibi nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane makuru yacu rero reka tuyakomereza hano kuri kino kibuga cy'indege cya Shabunda nkuko twari tubigarutseho hejuru ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazanye ikintu twakwita intwaro zishoboka zose hano kuri kino kibuga cy'indege aho bivugwa ko barashe ku mutwe wa M23 bikarangira rero igice kimwe cy'iki kibuga cy'indege cya Shabunda kije kuba cyasubizwa mu biganza by'igisirikare cya FARDC. Biravugwa ko ku ruhande rw'umutwe wa M23 nabo bakomeje kugenda bakubita gatoki ku kandi bifuza ko iki kibuga cy'indege cya Shabunda cyakongera kuba cyasubizwa mu biganza by'abariko benshi rero bakomeje kugenda basesengura iby'intambara ikomeje guhuza umutwe wa M23 n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba batangaje ko ari ibintu bigoye cyane bitewe n'ibikoresho uyu mutwe wa M23 uri gusanga hano iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifite hano muri Shabunda. Reka makuru yacu tuyakomereze Katogota ibintu byahinduye isura nyuma yuko umusirikare ukomeye cyane waruyoboye umutwe wa M23 hano muri Katogota byarangiye arashwe ndetse bivugwa ko yahise nahasiga ubuzima mu gihe bari bagabweho igitero gikomeye cyane cyaje kugabwa hakoreshejwe drones za kamikazi ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda bitangaza ngo drone yagiye itirasa mu birindiro by'uyu mutwe wa M23 hano muri Katogota birangira rero uyu musirikare ukomeye aje kuba yasigamo ubuzima. Aya na makuru rero yakomeje kugenda yemezwa na Radio Okapi dukesha aya makuru rero yumvikanira kuri mu butaka bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Update z'amakuru rero irakomeje kugenda garukaho yarayongayo gusa turakomeza kugenda dukurikirana hafi iby'amakuru akomeje kugenda ahuza umutwe wa M23 cyangwa se aby'intambara akomeje kugenda ihuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagenda tubaha update 5 kwa 5 ko turi bugende tubona amakuru mashyashya turagenda tuyaba update tuyabaha 5 kuri 5 nyaboneka rero niba ari ubwa mbere ubanye natwe reka tukwisabira gukanda kuri sabone cyangwa subscribe ntiwibagirwe kanda kunzogera kugira ngo nicyo dushyiraho amakuru notification y'ugize ubona mu bambere amakuru yacu tuyakurikirana 5 kuri 5 kora share cyangwa se partage aya makuru nayasangiza inshuti n'abavandimwe ikindi ntiwibagirwe gukora like ujya hasi no muri comment usigemo igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane ibyizo bishime bibi nabyo bineye kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugeza amakuru acukumburanwa ubuhanga amakuru acukumburanwa ubushishozi amakuru yizewe cyane kadufate tuzi mwanya rero tugushimira wabanye natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugerageza ku musozo n'ibyo gaciro bakomeye cyane n'ingenzi kuri twe gusa tunakwibutsa ukora sabone cyangwa subscribe ubundi tujya twibanira 5 kwa 5 ko dushyizeho amakuru kagiye yabona 5 kuri 5 wakoze kubana natwe rero ciao bye amakuru naka agaruka.